too. I watched your church service this morning, you know. Смотрел наше служение этим утром. Amen, amen. Я буду верить тебе, мой Бог. Я буду верить тебе, мой Царь. Я буду верить тебе, мой Бог. Я буду верить тебе. Viva again. Господь, 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 как прекрасен Ты, как прекрасен Ты. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И этот князь, он должен быть сокрушен. Эта империя должна быть сокрушена. Поэтому призываю сейчас суд Божий на голову Путина, и мы призываем суд Божий сейчас на действие этого духовного князя тьмы, чтобы он был полностью остановлен и разрушен сегодня во имя Иисуса Христа. Господь, мы молим о том, чтобы Ты переломил хребет этой империи, чтобы Ты переломил хребет этому Путину во имя Иисуса Христа. Wow. Аминь. Kako ste? How are you doing? Как у нас дела? Отлично у нас дела. Слава Богу, с Господом хорошо. Staying strong. It's good with the Lord. И мы сражаемся. в And духе. we're fighting in the Spirit. Да. Aha. Pravijo, da so močni v Gospodu, da se držijo in da se borijo v duhu. Wow. So, we are very happy to see you so happy and Мы очень smiling. счастливы видеть, что вы счастливы и улыбаетесь. It is a miracle. It is a Это miracle. чудо. Да, слава Богу. We don't see this on CNN and BBC, you know. Да, на CNN Sem rekel, da smo ful veseli, da jih vidimo tako vesele, ker na BBC-u pa CNN-u nikoli kaj tazga ne vidimo in smo zaradi tega še bolj veseli, haleluja, da vidimo tako veseli ljudi. Да. Pastor Clement, it's because God really takes care of us. Because our part of Kiev is really far away from all the terrible things, keeping us safe. That's why we're smiling. Ja, smejemo se tudi zato, ker nas Bog zaščitil in v bistvu smo glih na drugi strani Kijeva, da imamo malo več miru. And how are you, how is your family? The family is good. Družina, kako je? Družina je tudi v redu? And today we have our friend Julia with us. Tu Julija. She is taking care of people, and she has lots of volunteers giving out food to people. Julija skrbi za ljudi in ima veliko volonterjev in dajo hrano ljudem. They organized many people, youth from our church and some others, and they just give out food to everybody who needs it, to elderly people, to mothers with kids. So they're taking care of that. In oni delijo hrano ljudem in se ful skrbijo za ljudi in tako da moramo tudi za njo moliti, haleluja, da jo Bog uporabi. And also her husband is in the front lines fighting for our freedom. So if you could pray for him, that would be wonderful. In molite tudi za njenega moža, ki se boji na fronti za svobodo. And that's why we were late a little bit, because she was on the phone with him and we just couldn't interrupt their conversation. In ona je glih zdaj bila na telefonu z njim, zato sem malo zamudil na Zoom. And how is your brother Roman? Is also in the army, Julia? He is also in the army. He is good as far as we know, but we also are praying for his safety. Vprašal sem Julijo, kako je njen brat Roman, ki je tudi v vojni, in je rekla, da molijo za njegovo varnost, da je v redu. So, how are you doing from last week?
Do you see God is moving in this? We didn't see you for 1 week, and what is your report from the war? Kakšno je njihovo sporočilo prejšnjega tedna, ki se zdaj en teden nismo videli na Zoomu, kakšen je napredek v tem tednu? Мы видим, что в четверг, который прошел, и в пятницу наметился перелом в обстоятельствах там на фронте. We see that on Thursday and Friday there was a certain breakthrough. И мы Vidimo продолжаем določen молиться. vidimo preboje na fronti. Мы продолжаем молиться за наши южные города. We are continuing to pray for our south cities И продолжаем молиться за наши восточные города. and our eastern cities. Там очень сложная обстановка. Это Харьков, The situation there is very difficult. It's Kharkiv, Ахтырка. Akhtirka, Это у нас еще, что у нас там на востоке? Ja. Kherson. Да. Se pravi, molimo za jug, je rekel, da zdaj veliko molijo za jug, pa za vzhod, za Harkiv in una mesta dol proti jugu in vzhodu Rusije, da tam je res ful težko. Но мы видим, что перелом наметился, But we see that there is a breakthrough, и верим, что скоро будет вообще решен этот вопрос, and believe that this issue will be resolved soon, и все придет к миру. and we will come to peace. Ampak oni vidijo prodor, ko molijo, vidijo preboje in verjamejo, da se bo kmalu to končalo, da bo kmalu prišel mir. Но, конечно, мы молим сейчас о том, чтобы Господь сделал что-то очень серьезное в плане изменения власти в России. But of course, we are praying for God to do something serious in changing the government of Russia, Чтобы они сместили Путина. so they would take down Putin. In oni molijo seveda tudi zato, da bi se vlada v Rusiji spremenila in da bi Putin bil odstavljen. И тогда можно будет договариваться о каком-то мирном And завершении, after that, we could come to some sort of a peaceful agreement, потому что никому не нужны эти смерти. because nobody needs those deaths. In molijo tudi, da potem pride do nekega soglasja, nekega premirja, dogovora, ker je preveč ljudi že umrlo. И мы сегодня молились за Россию без Путина, And we have been praying today for Russia without Putin, и верим, что это очень-очень скоро совершится. and believe that it will happen very, very soon. In oni molijo tudi za Rusijo brez Putina in verjamejo, da se bo to kmalu zgodilo. Wow. И потом будем уже отстраивать нашу страну. And after that, we are going to rebuild our country. Здесь очень много разрушений, There is a lot of destroyment here, особенно Харьков especially Kharkiv и Ахтырка. and Akhtirka. And today they've destroyed an airport in Vinnytsia. In potem seveda bo treba veliko mest spet zgraditi, recimo Harkiv in še neka druga mesta, letališče v Vinici in tako naprej. И у нас северные окраины Киева And also northern parts of Kiev are Очень- completely destroyed. They're очень just сильно destroyed. пострадали. In severni del Kijeva je popolnoma uničen. Even right now, there are parts where Russians are like terrorists. They do not allow people to go out of their houses and shoot at anybody who are trying to walk out. It's just terrible. In pač zdaj tam vlada ruski terorizem. Kdorkoli se v zuni pojavi na ulici, ga Rusi takoj ustrelijo. Wow. Need to pray. Мы видим, что постепенно ожесточаются сердца у солдат. We see that their soldiers are beginning to become even more evil, Я имею в виду русских солдат. Russian soldiers, Потому что они не могут достичь своей цели. because they cannot reach their goal. И от безысходности они начинают стрелять в гражданских. And because they cannot do anything about it, they just start shooting at civilians. И это самое страшное, And что this is сейчас the most происходит. terrible thing that is going on right now. И стреляют по гражданским домам, And they are shooting civilian houses, и это очень страшно. and this is just terrible. Ja, oni vidijo, da ruska vojska postaja čedalje bolj zlobna, zato ker jim ni uspelo doseči svojih ciljev in zdaj pač streljajo povsod in bombardirajo vse živo in to je res grozno.
Да, но Украина стоит, наш народ стоит, But Ukraine is standing strong, our nation is standing strong, и мы продолжаем сражаться за победу. and we're continuing to fight for Да, victory. это время победы, This is the time for victory, и мы идем дальше. and we are moving on. Amen, amen, very good. Ja, ampak oni verjamemo, da je to zdaj čas zmage in oni stojijo močni v veri in verjamejo v zmago in čas, da gremo naprej. Amen. Да. So, Видим очень большую поддержку молитвенную и поддержку милосердием, когда принимают наших беженцев. We see a great support in prayers from other nations, and we see a great help from other nations when they receive our people who are running away from war. И мы благодарим Господа за то, что Господь поднимает сердца людей в этой помощи. And we're very thankful to God for raising up the hearts of people, for helping us in our Да. nation. Для нас это очень важно, это большая поддержка. It is very important for us, and it is really a great support for us. in velika podpora jim je, ko vidijo, koliko narodov skrbi za njih in skrbijo za begunce, ki pobegnejo od vojne, skrbijo humanitarno za njih in jim pomagajo. Veliko narodov jih podpira v molitvi in v pomoči. In to jim daje ful pogum. There are many families from our church, families with kids especially, who left Ukraine, and some of them went to Poland, some of them are in Slovakia, in Romania, in Moldova, and people are taking care of them without taking in money, they're just blessing them. So this is what we're really thankful for. In so ful hvaležni, ker veliko njihovih članov cerkve je šlo na Poljsko in tam so najdli ljudi, ki skrbijo za njih in to brezplačno so jih sprejeli in povabili v svoje domove in so ful hvaležni Bogu za to. Да. Very good, very good. Yes, we also have some church members who are willing to open their homes if you need, if you see a need for some church members and we also want to help as much as we can to support you. Sem rekel, da mi tudi so mi že javili eni bratje in sestre, da so pripravljeni odpreti svoje domove za člane cerkve iz Ukrajine in zato tudi sami hočemo podpirati cerkev v Ukrajini, kolikor lahko in pač vsak po svoji moči. Haleluja. Thank you very much. Thank you. Ну, а в целом скажу, что мы очень в позитивном настроении сейчас. And on the whole, we are very positive right now, Да, потому что мы уповаем полностью на Господа because our trust is in the Lord, fully in the Lord. и знаем, что Господь никогда не оставляет, And we know that the Lord never leaves us. поэтому мы в большом позитиве. So that's why we are really positive Ampak about zdaj, it. v bistvu se ful dobro držimo zdaj te dni, ker res zaupamo v Boga in verjamemo, da nas Bog ne bo zapustil, ampak res verjamemo v totalen preobrat in vemo, da je Bog z nami. Haleluja. Bravo je. Do you have some instruction for us how to pray for Ukraine? Как молиться за Украину? Sem rekel, če bo kakšna navodila za nas, kako ne molimo za Ukrajino. Господь привел нас к миру, во-первых, чтобы был мир. We are И во-вторых, continuing to pray first of all for peace, so God would bring us to peace. Najprej molite za mir, da nam Bog da mir. восстановление Украины. And also the restoration of Ukraine. И чтобы государство имело возможность позаботиться о тех семьях, которые пострадали от этих бомбежек. So the government would have a decision and opportunity to take care of those families who suffered from bombings И в частности за детей, которые and остались especially for сиротами. kids who are left without parents. In druga stvar pa za obnovitev Ukrajine, da so ljudje obnovljeni, da vlada lahko potem poskrbi za ponovno izgradnjo in da se otroci spet povežejo nazaj s svojim družinam. Okay. Да, This is the main Amen. thing. Amen. Amen. да. Okay. Okay. Thank you very much for your support and We prayer. believe together with you. We really Skupaj z feel vami your support. verjamemo, pravi, da čutijo našo podporo.
we keep fighting in the spirit and prayer and believe for victory. Thank Да. you very much. Thank you Amen. very much. Amen. Да. God love you. God love you from Slovenia. God's love and blessings. Bye bye. Goodbye. Thank you. Hvala. Хотел, что они будут тоже молиться о победе. O, hvala ti, Jezus. Amen. A ni to blagoslov jih videti? Amen. Pa da smo ful še vedno, da jih še vedno vidimo tako polne vere. Amen. Ne vem, kako je z vami, ampak če dosti poročila gledaš, misliš, da bo to res ena čedalje večja kriza, ampak mi moramo verjeti v zmago. Amen. Moramo skupaj z njimi stati, jih podpirati v molitvi. Ko te Sveti Duh zbudi, mol, haleluja. Čez dan, kaj delaš, mol v jezikih še za Ukrajino. Amen. To je zdaj ful fokus, to bitko, da dobimo in da Bog to obrne, da bojo narodi prišli k njemu. Amen. Ne samo, da se vojna konča, ker cilj je, da ljudje Jezusu pridejo. To je največja vojna. Haleluja. In jaz rad veliko, ne kako z vami, ampak jaz rad ful vem, predem molim. V bistvu molim itak skozi. Ampak se ne zanašam na to, kar vem, ampak bolj na to, kar v duhu dobim in pol to molim. Zato je dobro, recimo, če moliš v jezikih za eno situacijo, ker takrat moliš popolno Božjo voljo. In vedno, ko preveč razmišljaš, te pol glava začne boleti. Ampak, ko moliš v duhu, te Bog osvežuje, da sploh lahko moliš. Jaz sem recimo ob 4 zjutraj se zbudil, pa ful rad spim, ampak sem že mislil, da me Bog ne več budil. In pa se ob 4 zjutraj danes zbudil in sem molil za brata od Julije. Zato sem me vprašal, kako je tvoj brat Roman, da vidim, če je še živ. Ker sem ob 4 zjutraj molil za njega, on je pa vonje. Vidite, kako smo mi povezani. Haleluja. Amen. In haleluja. Dajmo še, ko molimo za Ukrajino, dajmo zraven še Slovenijo osvojiti za Jezusa. Amen. Dajmo še ful moliti, da gre Božji ogenj po celi Sloveniji. Haleluja. Amen. Da se ful ljudje prebudijo. Haleluja. Molimo za vse ljudi, ki dosti ljudi je med epidemijo čisto odpadli, čisto se polenali. Eni so nehali hoditi v cerkev, eni sploh nema, verjameš v Jezus ali ne. Ampak dajmo jih pripeljati nazaj. Amen. Dajmo se še za njih boriti. Amen. Haleluja. Naj te Sveti Duh zbudi sred zasedenega dneva in ti da koga na srce in ga poklič. Haleluja. Molimo za ljudi. Amen. Bodimo del Božje vojske ljudi, ki mol za ljudi. Haleluja. Amen. Če bo kdorkoli od vas imel kaj posebej, da bi rad nakazal za cerkev v Ukrajini, lahko na men, tam, ko daš, napišeš Ukrajina, ker to bo šlo potem za hrano prav za te ljudi. Večinoma za te ustavne stvari, ampak ne za begunce, ampak za te, ki so not v vojni, ki je težko do njih prijeti. In on je zdaj že 2-krat je bil not pa ven in on gre vedno z enim kombijom ali kamionom hrane tja, pa še 1-2 človekama iz cerkve sabo. Potem nazaj se pa vrne s temi, s kakšnimi mamami, z otroki iz cerkve, ki hočejo iti in pol jih imajo v cerkvi v Bolgariji, skrbijo za njih. In pač, če bo kdo imel na srcu, sem hotel, da še mi imamo en kanal, kjer se lahko to dogaja. In na spremi.si imate več podatkov in tudi piše vam mail, kamor nam lahko pišete, če hočete sprejeti koga iz naše cerkve v Kijevu pa v Ukrajini, pri sebi doma. Če bo seveda prišlo do tega. Tako da to je poleg teh nabirk za Krščanski center Ljubljana. Da imamo še en fond za ljudi v Ukrajini. Haleluja. Hvala ti, Oče, za vse daritve. Oče, hvala ti za vsakega, ki daje za Božje kraljestvo. Oče, hvala ti, da nobeno seme se ne vrnilo prazno. Haleluja. Oče, mi vemo, da je nadnaravna moč v semenu. Haleluja. In hvala ti, Oče, da ne samo, da smo mi ful blagoslovljeni, zato da ti sploh lahko dajemo, ampak da nam vračaš več, kot rabimo.
zato da smo lahko še naprej blagoslov, da lahko dajemo in smo večji blagoslov, kot danes še naprej. Oče, pomagaj nam, da ustanemo v tem ciklusu blagoslova, da dajemo in sprejemamo in dajemo in sprejemamo. Oče, molim, da se nikoli ne pokvarimo, da vedno sledimo tebi, ne pa stvarim tega sveta. Oče, molim, da nas uporabiš, oče, da jaz, ko boš prišel nazaj, boš rekel, bil sem lačen in ste mi dali za jesti, bil sem žejen in ste mi dali za piti, bil sem v Bog in ste me sprejeli, bil sem v zaporu in ste me obiskali. Oče, molim, da smo takšni ljudje, da vrednotimo ljudi bolj kot stvari, haleluja. Oče, da vemo, da vsak blagoslov, ki ga imamo, je zato, da mi postanemo blagoslov, da smo blagoslov še za druge ljudi, haleluja. Hvala ti, oče. Oče, če kdorkoli danes v potrebi, oče, jaz molim, da ga dvigneš ven, oče. Molim, da se zlomi vsaka moč dolgov nad nami v imenu Jezusa. Oče, molim za vsakega, ki rabi novo službo, oče, da se mu odprejo vrata. Molim za vsakega, oče, ki išče nepremičnino, ki rabi, kje bo živel, ki mora napredovati. Kličem nepremičnine v imenu Jezusa. Kličem naklonjenost ljudi okoli tebe v imenu Jezusa. Kličem napredek v tvojo službo v imenu Jezusa. Kličem, da v vsaki stvari napredujemo v imenu Jezusa. Haleluja. Se lahko tvoje ime širi čez nas, oče. Haleluja. Amen. Amen. Preko